المرضى مالتنا الآن جاي نودي لإيران، نودي للهند، نودي للإمارات، نودي للأردن اللي هي مو أكثر تطور أو أكثر يعني حضارة من العراق، أكثر خبرات من العراق. الآن دكاترة العراق هم في الخارج الآن جاي يعيشون. Eli nyt elämme sellaista kautta, jossa on avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja me haluamme tehdä yhteistyötä muiden maiden. Ja häntä huolestuttaa sitä, että esimerkiksi sairaita potilaita viedään täältä Iraniin, Dubaiin, Qatarin tai johonkin kaupunkiin, jotka eivät ole välttämättä kehittyneempi kuin Irakia. Irakilaiset lääkärit ovat ympäri maailmaa, jotka ovat merkittävissä asemissa tuolla Englannissa ja valtiossa. Me haluamme infrastruktuurin saada tänne syntymään, että tuodaan kaikki kokemus ja kopioida se kokemus tänne. طاقات موجودة، كوادر موجودة، إمكانيات موجودة، بس تحتاج يعني اللي أنت قلت هي تفضلت يعني الدكتور أنه أكو تقول إحنا التعاون مفتوح، أيضا إحنا من جانبنا التعاون مفتوح، الإمكانيات، الطاقات، الكوادر، كل شيء متوفر الآن بالعراق، تحتاج إلى فقط استنساخ التجارب وتفعيلها وتدريب الكوادر مالتنا اللي هاي نعتقد يعني قناعتنا عن طريق التوأمة مع إحدى الدول المتطورة في جانب الصحة. Ja sitten hän tulee siihen pisteeseen, että siihen yhteistyöasiaan, mitä sinä mainitsit sinun puheessaan, Merja, niin hän sanoi, että nimenomaan meillä Irakissa on mahdollisuudet, on valtuudet, on kaikki mitä me tarvitaan siihen, että me saadaan se kokemus ja ekspertti siirrettyä ja asiantuntijuus siirrettyä